Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubat tay borlang patau ha ka step jong ka khadwe terik ujemang arajar arpulai ulalet banjurep ikidukan ha kibenta jong ka yodu. Hakani kesengi lasan ranlang dake executive member ka market ka kong Grace Mary Kharpuri uba rangkan sai Kharbuki kitnat enforcement bat pulen bat kiwe. Hakajing let jurep uba tay borlang patau la Khynra ki bar Jylla ki ba Shong di Shana hakilen Tiar badula phau ban wengno ki marta jongki nakijaka ba ki Shong di nakada ba kemdan ni ki license khayi lani ki trading license nalor kata ka congress kala let bani krenru bat ki try jong ki dukan ki badan hayo ban pentikna ba ki ni ki dukan ki bala IY ki dei ba Shong ki khasi So, hey. License kita. Orang siapa kan nanti. Ikut kisah kita Biang kita. Ya Biang, kalau Biang lebih efektif license untuk kisah. Store number IC. Sahabat bini kalau ada yang nangi rumah. Kalau dia kecompi, kecongakan. Coordinate. Ada lang. Mereka bagi penting bagi bagian kita kasih kita jumi kimi olah dengan Shong tu. Okay. Tapi long hap berkatlan ya kijong itu. Kamu boleh cakap.